male ne diala kondilian ka ruai ne ka tok nas gwasa me bana raja me bana jeling na me eta me de konaling ka ta danen sharwani nun ka ja tin tore wi ka so Sudan che te ka ngwane to ngwana long te sharien ger ki sharo deriet sien taye dan antem che jojo gwano choice antidote awa Dr. Riek Machar. Dr. Riek Machar awa jaramna antidote la choice antamere wike South Sudan. Ka jusen chalat gwasame ko bana ko kulilingo gwa to kon kane tungwan tidit tichirwach ka janta danan wakil ma yadi na kaja kati Dr. Machar tere tijan ko bana kula woni am shana koda me chana yemenen me chagor ne amkel very important me chagor ba chirbe nywa yekel menen kona me Kang JJ chagwar no nena again President Kiir is unpredictable. He may surprise you one day that he trusts Dr. Riek Machar to shape the country and bring him back to life. What will you do? Ajana kim yadi charge along kami tin kon leden wo ba ka ngajeno lede di ko ngai kon Kiir mi yadi ka surprise na surprise ka jeme ka jojen gwan won teme cha ta dan lede ro de charge la ngache ni more. Ko Kiir mi yadi rami momi cha tin lede cha la ngach la na surprise ka me cha na cha surprise ni teme she bul mil che je wuch wa dong de na ni surprise boke Dr. Riek Machar chana mandanan lero do gwaz me chana jeling tan shalat Kiir mi yadi da wajen shenin Yagun nan tamen wo kume yarka je ne te konte cha kwante cha gujeno bangat ne te wam gaje no yen Dr. Riek Machar lenye dweli yena bijin chwa free buli je kujeno ne ten kontin al advisor rika kujeno wam kaneja charoda kot ke jarodo kot kew buluno ko da ke kujeno baro de riede pel gaje ano michia moy ka position di de me ka chalat wude shale Dr. Machar de je watch de je woire kwara de pad de je tul de do na jin na mo je ne da ne shar Kiir mi yadi de ke ten sha no ngantama cha jojo no self Kiir mi yadi cha wanga cha ganyo kami lebaka omni me da ne sha wam ka je ano jin chu national election chu jago ba jalat national election a chalet sirme ngai kondiale Kiir kana ngajen wo jana wam kaneje ko la pay keren tama keren name ka jowo chalat keje chalat no Kiir mi yadi te wanga je ko pay lef jo ko pay nen ngaje no kene dialati la kwanyara anti be kwanya wala ka be wuch be nyo kwany ka be wuja wa tin gorken ka gorken kwan chigen goro de South Sudan der were mala la jamu je position mi dit mi sheno be je kam power kana lwang da kel be jagara man ba lot ka ba no longa ne dial biladu nanen chek men che kami bi kula otol kon Kiir shemesha lingane na wal jena warami mo mecha mat wate wargana la tanya ba no wargane anga jeno Kiir ma da kwangana wala wargana ba betany mene rami mo dong chidia kwer chi dor che de je kandan ba tulwide ram gwa nong ne ya be Dr. Machar your rival beje George beje dismantle bete luang jin karwa de bidon jin karwa de mo ne ko ken jikan competition ikan bulwang
so na mo jen kenen content miet ke kirmi yadit ke je ka korgon number kirmi yadit she de realize ka gwaze dan me ro jen yam ne dial jena ga 2018 me dan shi ka malikana ta nya be kuje do diana me 2019 2020 2022 21 big 23 24 bune 25 korbo kulo togo kirmi dan me cha ngaje no jen shi chelet shi ba tekare code de point ga jwe che me ngai kono jen charo da yaj che ramadan la rewda Dr. Riek Machar ramadan nga be ne je Dr. Riek Machar mete me wutu okaga me liwnu wan ke che jien che we do dien che kir charo da yaj no ramadan biya kwar ka gwade Dr. Riek Machar la first by president charo da yaj niam ne dial ja video ma chagui kele o jinobin kine dial ngai me dane che talk chetene di she look chetene di she nok ka jalu ne ja ngai je no Dr. Machar a visionary leader mugor bu South Sudan bagwa chete ka deng dialati te garam loka te garam noka Riek Machar je ne bawuj bajalat che proposal to wan chagalarich ko de dor shala ram shel ne de jalat jaram shel ba je biol city mendit ba je aleka idea mo logo je ka Dr. Machar gorga je ne ren kon tiga kim yadi de no da laken but they lack vision she can do mala lelet they lack implementation yed no ka raje long la rana rach but mi che ben kalar dana kwa do lat ke je budor ba chwa zero dundo kwer ne Dr. Machar rame mo jen men chalar jen la titen la kwa base kamana chalar mi chalar that this should be done this way it is my that thing should be done the way you want me lar nan ba lat ka do me la lat ka ramana la save yurentema ka jen gwasa me ka information en chalat ki ta shanum wa Dr. Machar Dr. Machar jen go mo no bi malbe jen rewi ka South Sudan chikata e dana chikiro promise ka je eno mite michi tuo ka je ajene Dr. Machar bu kombi golo Dr. Machar ka je se gur kwer jen go ne jeno ba South Sudan ba jen na ko develop ba le diala konen gor je bu bon nyam go je ba kala de kon diala ajene ko le guj mechi ne te konte kwa kir kwa je advice kwa je advice je ga lon ko dupti chodian lot tela mal modele benten je guje no ngwanu boro de chungala gan mechi kir che dop che bay kan advisor ke ko kwa je advisor je no Dr. Machar je na medane to kor ka 1991 no la diala to ko de lat ko wi Dr. Machar che kire should fall for that je guje no lat ke je ne ko mo ju wedien ta jang gwai en Riek Machar a wike je ko len ke 2013 Riek Machar chai weekend yal kan all cabinet ka kor Riek Machar chai laro baro de chung ko ka ko en national election day lat ke 2015 but in the state o de jalat ko ngai kire no after 2 years be election by yik talk then chu kim ya di chu ma chu yot je kuna liu ga je ne tengwan mi sha malu bata anti ta yudi ya nyoko bin influence ke 2015 ano Riek Machar gor je no bokom du be janan ko gor je no be ri ben be jalat ti diala to ka de sha kuin wi Dr. Machar ka cha kuin wi kirmi yadit ko cha gor no bi kirmi yadit bala rami mo bitiga decision da karwa da madara mek gor je no jen de je dil lela la rami jiak de kam ndere jiak na ne ti ko kentene you know so no mo amile haroda Dr. Riek Machar ko jala hopen tama take a plan about la kirme yadit plan kirme yadit da nazil surprise chairman challenge no one that a surprise that jal no ngan tama right corner you know there would me there with shall I mean de kirm yadi there Dr. Machar there jenung
abala kwer you know mgwe ken go dera mo gwalong ko sha ngaje no chikire mo chogunen gwe jeno dong be mo gwa bajalat ko ngaje gwano ne kon yarke kuma de kanere content nyal tinte kel ge kel tila kama power ka power ni chiang batika la de gwana yen tikanalet okay so no mo mediten anyok ba na me che message che nyo ne dia no mi sha ko ne bol mel president Salva Kiir mi yadi Ramadan guje no successor kaje angara din mi guyena tam mi bla kwer ka gwada nobody no kwaye je no dong de da kuma cha der barar a chanke bu kam kom bane den okay election ko lere she ci Kiir tam me shenen ke che mo gwan do da na ni amoje che jangach ne dial to konte liak wudu shalga me bol mele o don jaram dan biya kwerta mi sikan nyogom lo ken pin barek ma chare hop jaram ke ngat ken tem so Sudanese dial ka jen tem shal ken dial o don ge jen o jen baben pin gwa lok ba ya kamraten ka ba we ka kuin kware jaram dana gwi ke la hopan tam ko be so Sudan be jinong mal changa janga tam diga ngaja gwa ne wai ke janga tam rai kon tam lat ken no ne na Salva Kiir me yadi te gol dier ka janken ka ta dan la jaja no Salva Kiir chaje mislet a janken chaje mislet a janken kana nuaren kon te kel ka ja anoreng ma char jaram dana no kaneja anware yang ma char gor je so Sudan der gwa me che demand ke 2013 do me ken ngach as a reminder 2013 reng ma char chela re wonena national election alat keja chukir mi yadi de lok chukir mi yadi chokor choje tok kata dan sha influence keja guje je dong ba reng ma char ba ko nyala kwer di ba che jen reng ma char jen dia woja la democrat woja yan ye ka democracy ana da kete kamal ka kwan kwer da nokana mi chaji kwan jin Kiir mi yadi la kwer ndi chagwa mi chara den ba chai kwan la kwer di ka chagwa gor kono we dan ate kamal la first face ka struggle che tok liberation struggle nyam che tok bal ate kuna ate ka struggle odien liberation odien ko ba so dan ba na ka democracy ko ngora kana ngo democracy ngo na ka dictatorship ngo na ka dech let's say it kan kwa the alternative roje tama when to a unit state ana woga goten koken wa roini generally roini kwadi ni ka kwad kwer deka ni jaram dana roi which what do you think manda anderlat ko kan taken care power ngenka Michigan toki kan de la let ke je changa me gwa me dong de la te gwa rami mala civilian chikan de go de kan la kep kan ngak ko kan ke root kan de ni de ni siang change ke o bala root mi cha to de go kan la go no baramo be jamu kariek be janaki be jamu ka bot you know knew the power dan te je longa dan te je ajen mi cha gor no any country in the world cha je der waje de de jar waje ram mala civilian metel background deka jaram dana de ruich de ni la perken gwada dana chikan ngaje no te muto ka civilian ka rodien bu ko be lo kep kan na chong mishi kwarcha corrupt wejek bukan kwar bukan woj bukan ne ko la jiwich civilian bukan jogo no kwanya kwarun biya no ko biya lat kwata mon ajala da la de ni jalet bukan integrity of the country bukan ga ta dan de candidate with nyam goje mane ka gojbo bukan da leka but see South Sudan generally kan corner which ne kon long de kule gang na wuje kan kon kule la ruich tinchuri la ka siyasa ka politic sina ci gutun bo men ne tin kontin te lokune ne dial ke general re which na me wa shi chong chi mogwa which tel which me de ke lu da chwa de ke lu de ruin de ni no mo chi chong jene guyen len ka dakre mo char gwa de dan me she ngaje no jen che chubre jamo yala no tele mugoro binao deka ne dial buga yik chong ala civiliane bala ne bien civiliane ko chikon le la dini ne mor dech ba ka ba jela de lo gang kan wot kan buga yisiya ka la politician te roy ne kan ko de duop de we de nang ni am de mitiyo mi chiga disagree den bukan la neje
not through violence but through dialogue me jan kwala loga kir mi yadi dane ko jan kwaje le influence akane di security chimi charam kel che wo jan tam bol mel mi chalonga no even the rest of the people at right now kwi de jan odong ba wo bo kir mi yadi dio ga jan o che chen ko temno 2018 peace agreement edan ajala malon ka jano shena che ga jana ka ban me chi jan dine jan gor je so dan der tagamal mije kwir chala do be malbe ben kan kwadi ala ko nat ke tijek re kuma ka baga diel wote cha kwan and then bugo lo marka kana Dr. Machar mala kule la hopen tama bekan 2010 peace agreement dan bekan nyog mugur kana then ba national election ba jalat mo kirim yadi do pat ba chwa kwar nyok komo Dr. Machar wo pat ba chwa kwar bo anyoken they will work on and on bika let alo lwakarodian ko tele kwar by the way kwar ya kwan chele karwad kwar leda ko teji kwat keten won mi jokula ba dong chwi jokula bom jen ba kulo dong ba je de wo kwar ko moke ba election ba jelat another thing election wo ba be fair election breten ram nok lo du jiram mo bi kwan chaji be kep ko bom tarambe du kep and on a be intimidate and ojene kwani ngago gwana jen point jin karwade it is your decision alone to vote for whoever you think that can make South Sudan a better country jen ta da nan tana kaje siran chi bi chon ko no ran gan mor ke nyamor ke gur ke ram mola wadu ke te ga position gore be je ko dong be mo jurun bi a chon kel bi campaign ge no jen awa you have to choose the best that you think that can change the South Sudan as a country. And then medibele dial bugalat but dul gore dul wall everything in corner shogan ara wika Sudan beka direct ko bakalat si kwar bu nyuri jan lora bang jiramen sabke mi yadi ramimo mi nyuri jan lo kwa even ta dana wuke jaboche ngai ko kwa direct ni jetet that might be the reason why mo ko wuri shala bol mel ko wuke jantama jan dana to but Riek Machar hope ka South Sudan right now right corner loinde very important ano baje wo katijen very important ko janam dana be peace be implement ko won ling no ne quick corner anytime soon they came yadi na surprise ke nga ka Dr. Machar no dara jalun dara ja kamrar dela do reconciliation alatke now ko unity what do you think this should be one of the biggest and they are no rare decision medala de kim ya de daraja mate kadara South Sudan ya je no mal medi de long de kan duer dial yeg dial ko ne shikan kalat kam ni ken de ga paro jen changamo ke decision medar ben ga kim ya dit ya de ben ka Dr. Machar ko lang ne kim ya dit no ko en kwara lat keje South Sudanese ka kwanyala dien kur kelia angok a corruption aweka duno chikim yadi che gor ke influence ra lat keje rartong mi kote ne la guje no Riek Machar mu ro de chun kana kir and then Riek Machar bapat but ngai kon diala ko inquire mishal ke probability sera kamen der do dere yor la purshi dere yor da ndara pen ga jogde dere pen ke buka te diala to shaka ngai ajen kwala chola no jen a probability no so reality ni katil shak predict can predictable the same thing kir wajena unpredictable ko kwa ke changa dan be yugo ke je ke changa dan be kwa ke je la ra je jare ko le ka one night and then be should decide ngak che wo ngak barit titigan dial kare let kir mi yadi de ka power je na cha kame che ke wuri chal me bol mel ajena wo je ka power mi cha kame ke 2014 long mo me ya kame che bol mel che je yorar Chawika kama chawika first deputy chairman ko kuma SPLM chawika vice president chawika national security service so chawika vice president the reality ka teacher kerla no kalwang de cha kame ku bakalat so mete ka power bo right now take a power ko dere Dr. Machar be dere nyok mi yure jarara reti jendana chelaten so neme dar gwano de konling kir teke ki ko be South Sudan nan kam gwa kir teke ki ko be South Sudan be nan kam jek e defend ko kir no buna mal ka ki buna kur jenta dan teten but this moved awoje wur chal me bol mel
ko bul men medan dia chana ling no shala de no reng ma char chi jin commander in chief ajen jak kim yadit ko be reng ma char be yeno all this decision bega kakanediti chuga kir kula pressure no yen dar ma char am gor be mal be ben kwalo yen ngo yan ja kan ka idea mishano kanediti right now to Georgia no ne de konan to kill ke wuri shal ke me bulmel chaga yen ka blue house yaga detain ka taran chalat ke ja ban lerti ban ko gor ko kor gwaden be chuje pere jeno jin bi channel bi je support ko bitin yalla to bi ka chwaling gwadmane ani bana je umra den biya te kamal